How does it feel to be in the Kingdom of Tonga? It's awesome, man. I guess living and breathing and being able to be a part of this is my first time back here. I think since I was 7, the last time I come back was with. Lee, how does it feel to be here in the Kingdom of Tonga? Yeah, it feels very good. Being amongst all the people of Tonga. I never get used to this. Obviously, it's always an experience coming back to the motherland. I love our fans. We love coming back here. We've been back since 2019, so it's a special trip for us and great to be here. Hange nai kau koe pasi koe ni koe pasi ni e whaega e tau o ngai whanau wa inga. Ki taimi no koe ni nau lawa mai koe. Ko si wheo mi peo whiluaki mo tau ngahi kainga koe ni I tonga ni. Aia ko I aho ni pe ki he tonaki, mahalo ko tonaki ku nau. Foki atu ko te teo e veipa mahuinga koe iae. Tau I koe ipo e Pasifiki. Ka ke whaatatare tonga ko toa ke whahoko vainga koe ni ke. Tuko he wania, ki o te pe taitarerei, ki he tonga ko toa pe, o ko mō mea mai, mō mamata mai ki whamawhalanga tonga ko ia he wania. Whadaonge pe, o wau takalelei atu pe ngai ata, ki motoro. Ia ata lelei atu, ki ho mō wakai mei ko ia. Ki no taitari, o timi mati Ma'a Tonga, I he marawa ka puna whamutu, I he whiwhina.